Prateći tok Unca, naišli smo na niz neobičnosti. Put dug skoro 60 km vodio nas je kroz čudesan pejzaž. U stvari, prirodni mozaik sačinjen od planina, šuma, vodotoka i nevjerovatnih oblika reljefa. Na svome putu od Šatorskog jezera Unac okupi mnoge izvore i pritoke, ali pravu snagu dobi tek na sredini svoga puta, prolaskom kroz kotlinu, simbolično nazvanu Mokronoge. Izlaskom iz klisure Sklop, Unac potpuno promijeni karakter i pretvori se u pravu krašku ponornicu, koja do svog ušća Unu nekoliko puta nestane u podzemlju. Onda, iznenada, ponovo se pojavi i suho korito začas pretvori u rijeku, sposobnu da razdvaja planine i urezuje se u duboke kanjone. Nakon svog izlaska iz Sklopa, zagrli Visućicu, koja, zajedno sa drugim, brojnim pritokama, stiže sa planine Misije. Potom se pruži kroz Drvarsku kotlinu, povede sa sobom Bastašicu, pa naokolijeno krenu kroz duboki kanjon prema svojoj kraljici. Upravo na ovom mjestu počinjemo shvatati snagu ove rijeke. Teren je teško prohodan, radi čega moramo potražiti mjesto sa kojeg je moguće ući u kanjon. Odlučujemo se za silazak na Rastoke, mjesto gdje se nekoliko izvora ulijeva u Unac. Pokušat ćemo prvi put kamerom zabilježiti skrivene ljepote Unca. Strma šumska staza vodi nas prema našem cilju. Nakon probijanja kroz šikaru, nagrada za naš trud. Unac nam je počeo pokazivati potpuno novo lice. Ovo je sada snažna kraška rijeka, koju obogaćuju brojni izvori. Pažnju privlači naoko slabašni i pitomi ledeni potok, koji se kao lijeva pritoka ulijeva u Unac. Međutim, količina šljunka koju je donio Uncu govori da se zna razgoropaditi i poprimiti potpuno drugačije lice. Bogatstvo vode i raskošan pejsaž na potpuno neočekivanom mjestu. Teren je postao neprohodan. Više nije moguće pratiti Unac, koji niz prve slapove i brzake ide dalje. Valja nam potražiti novi put
za ulazak u kanjon. Vraćamo se prema Martinbrodu i zastajemo iznad sela Očijeva. Kanjon se na ovom mjestu prekida, a ovdje, kao na nekom školskom primjeru, postaje jasno šta može stvoriti snaga vode. Pred nama je kraški fenomen, kanjon Unca, čija dubina prelazi 350 metara, a proteže se u dužini od oko 10 km, sve do ušća u Unu. Nepristupačan teren, bez mogućnosti da se sa teškom opremom probijemo u dubinu kanjona, odlučio je dalji tok naše ekspedicije. Vodeni put je ostao jedina šansa da dođemo do našeg cilja, Crnih vrela. Mjesta gdje Unac nakon nekoliko poniranja tokom svog puta kroz kanjon konačno izvire i otkriva svu ljepotu i snagu sa kojom ga priroda obdari. Polako se spuštamo prema kraju kanjona i Martinbrodu, živopisnom selu gdje se naš momak treba sresti sa svojom nevjestom i baciti joj se u zagrljaj. Pokušat ćemo prići na ulaz kanjona, putem čija gradnja je započeta prije 50 godina, ali je ubrzo obustavljena radi teške tragedije koja se ovdje desila, kada je gomila odronjenog kamena usmrtila 16 vojnika koji su radili na izgradnji puta. Odroni su i danas česti. Atmosfera je pomalo napeta dok prolazimo pored kamenih gromada. Na ulazu u kanjon, Unac nam pruža potpuno neočekivanu sliku i novo lice. Ono najljepše. Priprema opreme za transport je naše misli usmjerila na drugu stranu. Nastojimo biti brzi, jer nismo sigurni koliko će trajati put do Crnih vrela. Našu malu ekspediciju rasporedili smo u dvije grupe. Jedna će čamcem prevoziti tešku opremu, a druga će obalom dok to bude moguće. Avantura počinje. U kanjonu Unac ima karakteristike prave planinske rijeke sa brojnim slapovima i dubokim virovima. Naš čamac polako napreduje.
Ako zamislimo da je priroda kompozitor, a voda i kamenote, onda je ovdje komponovana nevjerovatna simfonija, čiji sklad ulazi u sve naše pore. Čudesno mjesto. Sretni smo što možemo ovo doživjeti. Srećemo se sa članovima naše ekspedicije, koja se kretala kopnenim putem. Nije bilo moguće kopnom, radi čega smo morali organizovati njihovo prebacivanje na drugu stranu kanjona, koja je u ovom dijelu prohodnija. Nekoliko desetaka metara dalje nailazimo na suho korito. Ovdje smo se uvjerili da je Unac ponornica, koja nekoliko kilometara uzvodno ponire i ponovo izvire, upravo na ovom mjestu. Kako samo slabašno izgleda ispod goleme stijene, a onda svakim metrom voda naprosto ključa ispod kamenja. Nevjerovatna slika. Kolika količina kristalno bistre i čiste vode, a samo 50 metara prije potpuno suho korito. Nismo očekivali ovakav prizor, pogotovo što je ova godina jedna od najsušnijih ikad zabilježenih. Kakvo bogatstvo! Neka slika govori, jer riječima se ova ljepota ne može ni opisati. Ovo se može samo doživjeti. Naravno, nismo izdržali da ne zavirimo i u drugu, podvodnu dimenziju ovog fenomena. Voda je vrlo prozirna, ali nevjerovatno hladna, svega 7,5 stepeni, što kazuje da potiče iz dubokog podzemlja. Količina vode koja kreće sa ovog izvora očigledno ne potiče samo sa gornjeg toka Unca. Ovdje se sigurno skupljaju i vode sa planine Osječenice, a možda i nešto udaljenije Klekovače. Unac teče kroz kamenito korito, a gromade na dnu jasno govore o čestim odronima.
Podvodni život buja na svakom dijelu ove rijeke. Brojne pastrmke odmaraju se u svojim skloništima. Ne vole uznemiravanje, za razliku od Lipljana, koji se ne plaše i radoznalo kruže ispred objektiva naše podvodne kamere. Završavamo podvodnu šetnju. Polako se spuštamo prema kraju kanjona i Martinbrodu. Pokušavamo razumjeti logiku ove rijeke i kako se samo na jedanput probije kroz goleme klisure i tvrdi kamen, pa svaki put zablista još jači i ljepši. Priroda se pobrinula da sve bude na svome mjestu, a plava nebeska traka iznad kanjona je kao mašna na ovom daru koji nam je poklonjen. Ovakav dar rijetko se dobije i zato ga moramo čvrsto prigrliti i ljubomorno čuvati. Na ovome mjestu vrijeme brzo leti. Prenuli su nas veliki slapovi Unca, koji su krajnja tačka naše ekspedicije. Pogledom pratimo Unac, koji se obrušava niz slapove i žuri prema Uni, da se vjenča sa njenom smaragdnom ljepotom i donese joj darove i biserje koje prikupi na svome putu.